Umuhanzikazi Clarisse Karasira yatangaje ko anezerewe ni nyuma yo kwambikwa impeta y'urukundo n'umusore bamaze igihe bakundana. Twaje kuba twamenya amakuru ko umusore wambitse impeta Clarisse Karasira yitwa Sylvie ifasha abayo, akaba asanzwe ari umujyanama we. Dejue yambitse impeta Clarisse Karasira ku mugoroba w'uyu wa gatanu tariki 8 Mutarama 2021. Dejue na Clarisse baziranye kuva mu myaka 3 ishize, bombi babanje kuba inshuti zisanzwe, nyuma yaho batangira urugendo rw'urukundo. Magingo y'umukobwa akaba yamaze kwemerera umusore kuzamubera umugore. Ifasha abayo niwe wafashije Clarisse Karasira gutegura igitaramo agombaga gukora kuwa 26 Ukuboza 2020. Numwe kandi mu babarizwa muri kampani y'umuziki y'uyu muhanzikazi yitwa Clarisse Karasira Limited. Dejue ifasha abayo yatangiye gukorana no gukundana na Clarisse Karasira akimara kuva muri lebo y'umuhanzi Mukurarinda. Clarisse Karasira avuga ku musore amwambitse impeta yagize ati: "Mutware yansabye ko nazamubera umugabekazi w'ibikomangoma bye, nashingira hemakanira iyo ngabo y'ikirenga." Muri muzika, Clarisse Karasira yaherukaga gusura amashusho y'indirimbo ye nshya yise Mu Mitima, niyo ndirimbo ya nyuma kuri album ye yise Inganzo y'Umutima yagombaga kumurika mu Ukuboza 2020. Ku 28 Ugushyingo 2020 nibwo Clarisse Karasira yatangaje ko agiye kumurika album ye ya mbere yise Inganzo y'Umutima, na album iriho indirimbo 18 ariko yari agiye kuyimurika abantu bazi indirimbo 17. Indirimbo ya nyuma kuri album yitwa Mu Mitima ari nayo yasohoye ku munsi yagombaga gukoreraho igitaramo cye. Byari biteganyijwe ko igitaramo cy'uyu muhanzikazi kiba tariki 26 Ukuboza 2020 muri Kigali Serena Hotel. Ni igitaramo ari gukora ashyigikiwe n'abahanzi barimo Jules Sentore, Mani Martin, Itorero Uruyange rw'Inayoberana, Umukirigitananga Deo Munyakazi na mushiki we Esther Niyifasha. Ndetse hari n'amakuru yuko Impara bari gucuranga muri iki gitaramo. Iki gitaramo cyasubitswe bitewe n'amabwiriza yo kwirinda COVID-19 yakajijwe. Si we wenyine kuko hari n'ibindi bitaramo bikomeye by'abantu batandukanye byasubitswe, ababishoboye babyimurira kuri televiziyo y'u Rwanda. This is from Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5. Mwibutsa ko n'ahandi wakora amakuru meza kandi yizewe atari kuri YouTube channel yacu from Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.